ni'n diolch yn fel hwnna. Helo, croeso clwb gama fe, John, mi'n chwarae. Ti ddim yn rhoi fi unrhyw rybydd am hynna. King of Fighters Act 3 or 13. Yeah. 18, mate. No, I ddim. Fi cael good confirmation o ffrind Mae fi. hynny barod yn mynd yn anghywir. Yeah, great. Wel, ti'n mewn fideo, Harry. Mae rhaid fi wedi bod yn alright. Marvel vs Capcom, neu beth yna i. O, oce, ddech chi'n neud mo. Alright, Row gantaf, gyd o row gantaf. Right, so, fi yn player 2, un rhywun sydd ddim yn gwybod. So fi ar chwith a mae fe ar de. So, ni eistedd ar off ar anghywir yn barod, sy'n gwir. Yeah. Oopses. Anyway, so gyntaf, ti'n mynd i chwarae Jan Dewis anyway. Yeah. Alright, fi'n mynd i bod... Only beth yw Dewis? Fi gyda y guy o Tekken. Ti'n Tekken neu Yakuza? Oh my god, mae'n fel mae'n chwarae Imaginary Trumpet, mae'n amazing. Mae'n Jedwood. Mae'n Jedwood o chwarae Imaginary Trumpet, yes. No, fi eisiau fe as my own. Oh, fi had different outfits as Jan Dewis on the Level 3. So, mynd yn level 3. When i ddim yn neud unrhyw prep. O, ti'n mynd o'n level 1, by the way. Bydd e'n neud y Ti'n mynd tutorial level am 1. hynny. Can dwi'n mynd level 1? Mae'n fel handicap peth. Ddim yn gwybod sut i mynd nôl. But probably, oh no, Harry, bit you in Did he me. reconfigure it? Oh well, level 3 Dewis fine. level 3. No, okay, pound for V, Jax. Vi should look at fabulous or a big 5V. Ti'n mynd siwr fabulous. Oh, fi wish rwy'n i gallu edrych am mas yn bydd Alex yn neud rhywbeth nawr ni'n cael mewn y fideo. Level 3. Oh, mae'n normal. Fair enough, Harry. And apparently fi dewis level 3. Yn beth fi angen delu gyda pob byd. Na, ti ddim actually, ti ddim yn dewch credyd iau. Ti'n message o fi? Yeah, but... For your amser. Oh my god, Imaginary Trumpet guy yn amazing. That's part of mine abyss. Basically, Jedwood's Oh, mae'n i team. newid position now. Oh, fi ddim eisiau chwarae ddau anymore, ni gallu mynd nôl now. Hey! The trumpet, bum bum ba da 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 Oh, it's duck on hand. Oh, hang on, leg kick. I took a kick on that, amazing. Ydw your hand fi? No, it's Jappy. Hang on, stop, we need rock concert. Oh, oh no! I'll be so sorry if he tripped you for Jost here if he kicked you in the Okay, face. I'm running over now. Okay. Dude, oh my god, my character would be amazing. Ow. Hang on, stop, actually stop. You like gallop as well, not careful. Ow. Shin kick, shin kick, Ti'n mynd brif o... shin kick, shin kick. Oh my god, ti'n fel... Un o'r character from Injustice Die, ti'n literally cael immortal leg kick. Ni ddim yn mynd. Oh, sorry. Bioshock yn game da. Nid hann just Wedi un bod oed yn i. dweud hwnna am misoedd now. Mae'n game da, ti'n gwybod. Yeah, fi di notice o beth i... Ouch. Stop! Fi'n trio chwarae trumpet fi, fi'n just lonely magician. Fine. Na fi ddim eich fi just mean Ace Overwatch ti. Dwi'n yn dance movie. Mae'n called Sweet Ow! Oh, I dyna ddim yn dig. Ah! All I am hyn. Just stop her shrinkage, please. Wait, my character fi ddim even... Stop o ni. Harry? Y ti di bod chwarae. Na, fi wedi bod chwarae, but mae wedi control self there, Harry, yn green. Edrych. Time up. Oh, wow. Oh, fi Oh, na. what? No, mae'n chat. Sick. Cheat codes, all the way. Cheat code. Mae'n die round, so... Fi'n fight you out. Fi just eisiau chwarae Cymraeg. Fi bod dream people mewn Jedwood o ever nhw'n cael out. So fi yn... Oh no, wait, hang on, os fi'n neud hwnna, fi'n like dal pen fi. Fi'n neud yn nawr. Harry, just to check, fi'n neud yn nawr. Ah! Oh! God. Ow, my... By the way, with Alex yn trio neud y tutorial, ar o'n i'n mynd yn bod. Na, Mae'n just ni give dwi'n it gwybod away. ni eid. Like, pan mynd i chwarae Marvel vs Capcom, ond fi'n actually gwybod... Yeah, rydw fi ddim. A fi dal, a fi di chwarae fe am ages Ooh, nawr. fi'n teleporter attack y ti. Oh, fi ddim yn chwarae- Fi just trumpet fi ddim yn- player, ti'n magic woman person. Help. Fi'n Jan there simulator, fi'n home to a dreams ti. Ti'n senpai. Ti'n after the senpai. Ti'n... Actually ennill at the minute. Pan Yeah. beth di digwydd mewn fighting game y blawn y First Justice, maybe? A dda ddim am hi. I fi'n curo ti unwaith, but fi... Oh, wow.
Whip your hair back in the So, Oh, wolf your tan now. oh my This god. is big with the What? mi- you didn't involve Harry, wolf paint. get off the spaghetti. Get off the spaghetti. Oh, final attack. Just. Team touch of the spaghetti. Just. Big half, no, team touch of the spaghetti. It's unbelievable nice channel. The good videos. One with Teen But Team Cow videos are gonna... memes. I don't remember the memes, Alex. Don't let memes be dreams. Oh, I've been coffee a lot. Yeah. Them a shin stuff at all. Just sang a Nate jump attack. Just sang a Dusky, like the very tea guy. Yeah, Dusky guy. By the way, if you actually views, I've been arcing a combo list, can you know, man? Oh, great, mate, great. If you never important enough, you're I'd be Dal here team, right? yeah, because we didn't really darken it properly. Just carry one guy to come back to the trumpet and no mad mountain clouds that can and dairy simulate to go in my pulpit and magical and rainbows. I don't know. How about Pyro Dream? Diane Morgan and Neville Anakin. Oh no. Oh, what? Oh, video bought extra health V and Mellow with an health tier. It's rather been ended on. Shin kick. Back off. If you just mash the buttons now. Whoa! My mouse is He's blue. what have I been joining a Congo? Oh! Oh, she actually curving. Oh! Been actually surprised. Throw a gun tab. Erioid. It's me last drum Our long. YouTube channel need video to get anything. Uh-huh. Timot's Beanie Chwarae. Oh my god, he actually He put got shock. an amazing heart earring. My guy had an amazing. So, Right. Round. Die. Oh. Team cocky. Yeah, vi yn. Fick dweud hyn myself, he actually mynd i gofio drama. Yeah, original plan oedd Alex chwarae fi, Alex chwarae Katie, a bydd Alex yn ennill dau fe. Wedyn bydd yn ymladd. Fi'n cwain A mewn. rhyw ffordd fi'n actually ennill hwnna. Ti'n fawr, ti'n masio, fi'n actually trio neud pethau Fi gywir. gyda ti bryd fi'n trio neud pethau hefyd, mate. Ti'n actually ever trio, by the way, Harry? And the sad thing fi Oh my god, mae'n drunken guy. Mynd hwnna. Oh my god. No, mae hi'n so good. Os ydych chi'n dewis eto, hwnna'n boring. Am y fideo, hwnna'n boring. Dwi'n hi'n mynd nôl nawr. I've committed. Ie, ni ddim yn gwybod sut i mynd nôl, either. So dim ond beth ni'n neud ni'n stuck. Nid ni'n barod i dweud. No, fi'n cofio. Pa level? No, hwnna'n just outfit. Hwnna'n ti. outfits ti. Oh, okay, but, oh, okay. Hynna mynd. Dylen ni gyd, like, right, a whole video just to help you, Katie. Do you know, right? Right, now, Y, B. Joystick. Key. Fi gyd yn Even hynna. keys. And directional pad, we're talking about keys. Keypads. Joystick. Press Xbox. or A. Back. Press or A. Pied, press or Xbox button. Triggers. Bumpers. Okay. Okay. He does the... Un waith. Dwi'n gwneud hynna un waith. Ond dwi'n bad pan mae rhywun yn clwb, Johan, os ti'n gweld e, yn sef y ffwrdd shelter ar tan. Yeah, with hwnna ddim mewn video, with Alex yn gadw rhywun chwarae'r full lad shelter fe, trwy ffwrdd, trwy nôl, with 5 ystafell ar tan. Dig. Dig. Allan o sawl. 3 actually. Dig. Yeah, ni Dig gyda over there. fact check o'r side, mae'n 3. Okay, sut ti'n chwarae? Oh, hang on, mate, you just been abducted, hang on. Whoa! Hyn yn dark! What's Wayne dim yn dod nawr? Mae'n just like neb yn ymladd. Mae'n just Alex ar ben hynny. Oh no, hi fanna gyda magic gwach. Just mash your buttons, Katie. Okay. Right, fi fi dysgu ti y basics. Right, edrych. Right, yeah. Lawr, Just press the pull button or un across, priest, ti'n jump, fine. A, X, but, oh, what? Sheer blast fi gyda. Just mash the pull button or un priest if you did real awesome thing. I mean, actually, Whoa, 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 okay. yeah. Did you say lick o hi? Yeah, with un in it, with America got a pink gwach, Katie, like lick o hin, ew. Also, Alex, ti'n rubbish at home. Yeah, fi yn, anyway. You'd always been, oh, being so great at Marvel vs. Capcom. Yeah, how's it on game? Well, to get a taxi literally lick. At the stop. Na, Harry. Fi'n cochi. Well, fi ddim yn neud hwn lan. Pawb sy'n gwylio'r fideo, mae hi on literally... Ti just neud eto. Hwn yn weird. A wow, Alex, ti colli Katie. A heb unrhyw dodgy handicaps.
Na, fi mi recover o tro yma. Fi mi recover o. Efallai mae'n mynd i fod Victor yn erbyn Ah! Victor. I don't do that! Oh! Game hwn yn weird. So, fi'n meddwl mae actually ni'n mynd i cael champion versus champion a ddamwain o'r 2 pobl gweithaf yn y clwb hwn. Dim gweithaf, mae Milo yn y clwb gofio. Oh! Mae'n rhaid o'r gwylio hyn nawr. Hwna'r pwynt, Katie! Wel, What? Wel, so ydych ti gweld hwnna? Yeah, fi yn! So look at fi! Fi gael ffonio... Fi cael restraining Alright, order. mae Alex yn dechrau ennill nawr. Yeah, Ond fi... Katie, ti angen dod â hwn nôl. Oh no. Neu bydd e'n edrych ffordd jyst heb plan o Whoa, hwn. whoa, whoa, Hwna beth fi'n whoa! rwy'n o blurry yn pethau. Cheng, fi angen sylw trwy gone pwynt. spectators. Yeah, mae'n actually just llygad fi yn mynd off. Ow. Ow. Oh no. Yeah. Silence in the crowd. Mae'n literally like stadium. Oh, God. Whew. Get out of the round, Alex. Oh god. Ti'n barod am hwn, Alex? Ti'n barod am y failure? Fi'n canol in a spirit fi of By the way, Hawkeye. mae neb am ei mynd i... Ni ddim fel, oh, da iawn Katie, I'm sure it's like, wow, Alex, ti'n rubbish am golli Yeah. Katie. Like, Katie fel y hefyd, wyt ti? Fi'n- Dyla fe ddim bod ennill hwn. Fi'n No. dweud fi'n da. Ddim bod fi'n colli a Ben ennill. Dyla game hwn yn barod wedi gorffen. Yeah. Alex wedi curo fi massively a curo Katie. But I fi ddim even click on him bit Katie and Cocky health. Yeah, exactly. Yeah. That's a bad thing. Yeah, mae'r game yn help PT. Yeah, literally. Excuse me, fi'n... Whoa, have you just been through here? Fi'n ghost. Yonde Simulate and ghost. Mae hwn wedi mynd yn weird now. Yeah. Yeah, by the way, if you click on R, you just counter a pop S. Don't know how I'm being there. Mae'n a counter button. Yeah, Mae ti'n Oh, colli mae rhywun Katie rwy yn ddim there. yn gwybod rwy'n a counter button. Ti'n dyn nhw'n fed, ond os efo ti'n curo fi yn Mae ti'n press y pob button ar un bryd. Yeah. Or Hwnna you sy'n just rwy'n super neud e. move. Ah! Bully! If ti'n look fi unwaith eto, fi'n mynd i ffonio hefyd. Fi'n mynd i'n joke nawr. Ie, mae'n reolau yn erbyn y pethau hwn. Ddim mewn y fighting tournament. Ow. Mae'n so weird. Oh, mae'n gael close now. Katie, ti angen ennill hwn, come on. Na. Fi literally yn just... Ti gyda 20 eiliad i tynnu hwn nôl. Oh, Come na! on! Na! Ond yn actually agos iawn. Like, way mwy na'r dyle fe fod. Na! Na! Yes! Oh my god! Oh no! Oh, God! Oh, the camera, thank God. Oh, man. Darn it. Fi'n channel in this Marvel spirit fi. Ah. Mae'n dim yn Na, fi torti angen kick a full victory gyntaf. Wait, I fi'n dweud rhywbeth. Mynd i character select, Katie. Keep it gwybod. Just, bydd e ddim yn y tro gyntaf. Peth yw, rwy'n ni'n cael fighting game, roedd pawb yn cael go at Katie am gwasgu wrth dyle hi ddim wedi. Bydd e ddim yn hi. Mae Miles wedi, a ni dal wneud hoel o Katie. Right, ni gyda rhywun o'r French Armada. Discount Dracula. Discount Dracula. Mae yma Final Fantasy, ni. Wow. Follow Final Fantasy. Hwna o Street Fighter. Token. Oh my god, mae'n just mynd yn well. Oh god. Fi'n goli'n hard. Ti'n mynd Yon Derry Simulator? Na. No, dim characters Mae'n too late, mae hi wedi barod i click y pob F. Ni ddim yn gwybod sy'n mynd nôl. Fi wedi bod drunk. Oh, hwnna'n edrych really creepy now. Hwnna'n really creepy. Oh, whoa, whoa. Zombie drunk. Oh, Ffôn Alex just wedi cwmpo had mae heb prepare am y fideo. Alright. If fi wedi colli hyn. Hwnna pam dylwn ni trwy'r answer check o beth mae Katie yn neud. Hey! Oh! Yn ni ar... Okay. At least mae'n ddim yn cael kidnap tro yma. Right, at least I'm gonna look up all anymore, because I found it really weird. Llundain, a hyd fi'n gwybod lle yna. Dyle fi navigate. Oh my god, fi'n yfed. Hwnna'n amazing. Fi'n fel character from Iron Fist. I'm really excited. Fi eisiau fficio Stop mas guffing beth me, fi'n stop. gwneud. No, Mae'n afford difficult. Mae'n always difficult. okay. Diolch am ruin o'r video. Siarad am y ffact bod y video heb Tory. Na, a fi ddim. A fi'n point at the corner of the Ooh, screen. Ti cael drunken thing. Didn't point in that direction. Sorry, I'm Oh, whoa, how'd you go trip me? Just like triple lad. Oops, didn't see you there. Oops. Sad thing is, my team cael low health. My Katie and Kira. Harry, it's Kira and Katie.
Os fi'n Kira Katie yn check our handicaps. Ai! Ond dim un video. You know yn dweud paid a mess ag rhwng pan nhw'n drunk. Don't do it to drunk men. King of fight. Whoa! Fi'n offi'n meddwl. Whoa! Mae'n yna little buses sy'n wedi gyrru lan I gwylio dau. Harry, ti wedi cock your first round. Me. Sorry team, mate. We're ti on hefyd, mate. We're ti on hefyd. Yeah, but fi'n Harry, Kira ti'n go- Katie. Yeah, that's gweld. Gweld sut ti'n digwydd nawr, mae Katie mynd I ennill. Yeah. If I can have Round flawless two. victory, then ti'n actually probably worse for you. Mae ddim yn flawless, a fi'n barod when I beat him out. Na, fi'n ti'n cael Ond ddim yn unrhyw flawless round victory, ddim yn 3-point victory. 2-point victory. Alex, Katie, ti'n gwybod ymarfer? Did he sneak mewn I clip gen my video a ymarfer hyd ni? Oh, wel, fi'n colli I hwnna! Ni ac Fi'n colli I hwnna! Na fi chi experience o pan mae ni ac blame Katie yn pulse up now, isn't it? Oh yeah, a hi'n masho home box, home button a lot. Na fi ddim! Yeah, ti on! Ti wedi, mate. Un mwy! On the last level, Dau. Dau. un match ni chwarae Halo, fi ar y last level against a boss, a ti just yn click our home button. A ti'n cael y butt kicked. O ti... Harry? Diolch pam am dod mas I gwylio. Oedd hwn yn hwyl I ffilmio. Fi ddim eisiau siarad. Fi'n cael yn shower, so... Os chi'n gwylio Oh, that was hwn... too easy, that's changed Hang really on. off the alcohol. Os chi'n gwylio hwn, mynd I edrych ar y Wii Sports sword fighting. Shirt! Hefyd Mob vs Wedyn, nes I Capcom. gweld. Hefyd Mob vs Capcom. True. Yeah. Yeah, just gwylio Diolch o am fideos gwylio, ni gyd. fi'n Bydde game right. da. Oedd fi'n cael 67 y cant, ti'n cael Just just chwifio, mate, just chwifio. But ti'n cael Just chwifio!